may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tapos maggaya man itatatang. Ay nawa, payakas labas daaw ka. Kunak ano saan pa'y atapos, Abril maggaya man nubigat. Kahit anya ko maita no Abril no bigat. April Fools di ako nada. Nay, kita di mo man pag-aangawan dagiti kalugaran tayo. San aga po ta April Fool's Day, kat kumkumpurmi man ang aramidam iti padam a tao. Ni tatangmot, killjoy kay launay. Saan anasaya at nga ipraprank, wano ang angawam ti padam a tao. Rumbang nalaang agbalin tayo a sensitibo. Ni tatangmot. Dayta nga ugalim ti makagapaw, no apay anakiwin naswas tinobium ken ka, ngam di ka pailag nakamay. Iso nga rod matiragragsak ko tatang. Naragsak ka, nga uray adda ti mapirpirhuisyaw, apada mataaw. Happy April Fool's Day na Susana. Ay nawaw, anya tinapasamak ken ka, Juanita. Napasamak kanyak. Awan mo't nana. Apay nga rod anak karagragsak ka ita. Ni nana talaga. Amuyo mo't. I'm a jolly person. Inglisira ka mo't gaya mo nita. Siyempre, adamo basit nga amu tayo Sa dino ti papanamaya. Iti ayanda na sabit. Mapan ko man alaan ti tilapia nga order ko. Ado ka di ti in-order mau. 3 kilo laang nana. Ay, okay laang kan ka. Mabalin apakialam pay laang ti order ka o tapno saan akon amapan ijay. Aglabaak pay ngamin nakaw. Mabalin latta nana. Umayon to alaan iji balay no alas 12. Adumanon ti impos ni Madeline ala ko na. Adda ka dita a lotion, sabon, shampoo, body wash, bangbanglo, kanda dumapay. Anya nga tano iso ti iprank ko ita nga April Fool's Day. Agbagtit kan sa amat tayo. Sasawin nyo matatang. Sino ti kasarsaritam di taya? Adda ayamot. Adda nakita yaw. Ewan mo't gayam ka. Apay asumanao ka tita. Saan amabalin amaaman ni tatang ti maipapan iti plano? Ang mga nukuntakan na di ni Madeline. Di, madadaulan ti plano. Napauli magkamay. Saan aga puta kasarsaritak ti bagek, kat ibagayon abagtitak. Kastuyak mat asigod kat. Uray da kayo matlaang mat. Adadag iti gundaw ay akasarsarita yu ti bagiyo. Nagadumat kanday supsupot mo, Madeline, bakit? Order ni Juanita dagitoy lakay. Anya? Oh, apay akas lang naklaat ka itimba ka. Nagadumat kanday ta, bakit? Kabailan na ka di abayadan da kita. Nag-comment mo't ngamin iti mine, iti post ko lakay. Amangan mo't no utangan na dagiti lakom. Saan mo't siguro? Siyak mo't laang ti mangi deliver ijay balay na. Iso at talaga asingirak. Okay. Isupay mo't day ta ano bayadan na. Wen nga rod, kasapulak ti kwarta ita. Iso ang masapul ang maibus ti lako. Aganos ka bakit? Maibusto manin day ta. Sapay lako malakay. Sa dino ti papa na, Madeline. Ay nawaw, adda kayong magayam di tanana, Susana. Mapanak man iti ayanda Juanita, nana. Anya nga iti aramidom ijay. I-deliver ko dagito'y order na kanyak, nana. Nag-order iti lakaw? Wala na, adda ka di parikot? Awan mo kit de, balasang ko. Italaang nag-order da di ababai iti lakom, Wan nga rod, nana.
Isupay mo't Medyo adumot ti in-order na kanyak. Ay katusto Isupay mo't ti ganan siyam. Una na. Adda nga ta di tabalay da ita. Ay sigurado da itan. Limabas mo dito'y balay itay. Sige nga rod na. Agpatuloyak nga rudan. Okay. Tapno saan ka mutla ang amataktak itilakad mo. Imayak ta i-deliver ko ti order mo kanyak, Mari Juanita. It's a prank! Anya? Ay nawaw, saan mo naawatan ti imbagak kang ka? It's a prank, kunak. Happy April Fool's Day! Ay nawaw, dinak man pagang angawan, Mare. Awatam kit din ti order mo. Kan agbayad ka matlaangan. Sa anak ngagpapautang. Kaibagbagak laang nga prank day jay. Nalipatam samat nga Abril 1 ita. Ay pangaasim, Mare. Dinak pagang angawan kunak manan. Alaam kit din ti order mo. Pangala ako maiti pagbayad ko kadagitangay. Ay na, makaparurod ka mat. Sikati nag-comment iti mine iti post ko. Sa ita, ibagam prank lang day jay. Ay perwisyo kayo mat. Aklo namlatan ana biktima ka mat iti April Fool's Day prank ko. Di ka madanagan, tasaan lang asikati na biktimak itaatawen. Bagtit ka kit di Anyat ko nam. Ha? Pagang angawan ti padam a tao. Makapaasar ka. Ay nawaw, apay nga dapay laing dagiti abang banglukin sabon dito, bakit? Di mo pa kibibiyangan dagitan lakay. No saan ka bito? Dagito ito order ni Juanita ken nga. Iso nga agpaiso lakay. Apay nga dapay laing dito. Kunak man no in-deliver mo. Intulod ko iti ayanda itay. Ngam, Ngam idi adda akon ijay. It's a prank. Kunanakit din kanya. anya? Kasta unay tiragsak na tanabiktimanak ka no. Imbagam ko maabayadan na Sana nasaya at ikasta prank na. Awan ka no nga rod kwarta na. Kan may sa April Fool's Day kano ita. Sana may parbang ti ang angawa kasta. Sayang mo tibanog mo bakit? Ay, day tangarod lakay. Ngam addan to aldaw day jaahuan kita. Addan to lakay. Urayan na laang. Anya di pagsasaritaan dagiti karo ba tayo? Anya ti pagsasaritaan da, tatang? In prank mo kanumat ni Madeline di Kalman. Day ka day. Naragsak ka pa ang itinarabit mo? Naragsakak at talaga, taaddaman ng tinabiktimak. Pakawan ka ba Apay ka di, tatang? Saan nga amin aba nagkit pagbali ng prank? Ang mumait nga agnignegosyo ni Madeline. Apay mo't apagang angawang? Kaasi mo di tao mapilhuisyaw? Talaga akiljoy kayo, tatang? Diyo amuti kunada nga April Fool's Day? Nasaya at nga ron tigas tagar alamidam. May parbang tigas ta. Nabiktima na kamut gayam day di Juanita. Ay, wan nga rod nana. Una yan aya. Naimbag ko man no saan na nga inramraman tinigosyom iti prank na. Ay, day nga rod nana. Nasakit tinakam ko kankwana. Tainaw awit ko tilakok nga i-deliver ko kuma iti ayanda. Nagnag na akpay. Idi adda akon ijay. Ibaga nakit din prank laeng kano. Ay, agbagtit samot tanday di tao. Addan to aldaw day jay nana. Anya ti aramidam kankwana nga ay. Ipariknak tumot kankwana ti imparik na kanyak. Tapno ammo na ti epekto ti kasjay nga aramid na. Ha? Perwisyo day di babae. Mahilig kamit iti prank si ka Juanita. Asino man ti bakit ngayon prank mo? Nakadamagan nyo mo, tatang? Kitno si ka man ti staring iti teresena iti limabasak. Si ka man ti pagsasaritaan da. Ay nawaw, diyo pa'y kayat, tatang. Kanayon nga starring to'y puto tiyaw. Staring agpaisaw, ngam staring mo iti pakay babainan. Nalaingak lang nga agpanunot iti prank, iswakas jay. Ado ti mabikbiktimak, tatang. Ay, awan mo. Sayang ti oras, kan banog ti padam ataw ti kastangan aramidam. Ni tatang talaga. Inaramid ko ti kasjay tapno ada ti pagkatawaan tayo. Nakakatawa yamot ti kasday. Makaparurod tubay.
Kasi now, numaumadakin ka kit papispisan da ka dita Di ka mabuting aya. Naimbag ta saan da kinabel kabsat. Saan pa ita? Ngam saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasama kabsat? Una yun ayaday ta Juanita. Mahilig iti prank. Ay, irugi naman ngamin ako nakon. Ti tangarod kabsat. Naimbag ko ma, no saan na nga iprank dagiti kalugaran tayo nga dati small business na. Un nga road, tak-tak tikas jay ngar aramiden na. Saan na mabutang, no urayin da di tadalan kit papispisan da. No makatumpong iti bayulente, ay awanan isunto ti kaase. Day tatili na mapanunot kabsat. Urayin na siguro nga dadaka sa mapasamak kinkwana, santog dakem. Tangken ulo day di aputot mo. Saan matakas ta day dinanang naka? Nakasapsapa ka mo't Madeline. Ha? Naggapuak iti barangay hall. Ay nawaw, kwarta mo't ta ipakpakitam kanya. Di mo ka dinadamag. Tian niya, At di warwaras da nga ayuda. agpaysaw. Katwan. Makitkitam day ka kwarta. Daytoy tinaawat ko. Nagadon. Ada nga tapay. At dapay no kayat mo mati makaawat. Agturong ka iti barangay hall. Agawaam, ta first come first serve day jay. Mapanak man mo't, kaya't kumot ti kwarta. Agawaam, tapno saan ka maibusan. Apay agdardaras ka. Mapanak iji barangay hall itatatang. Ay nawa, anya taramido mi jaya. Mapanak man mo't makipila. Makipila ko na. Wan, ada iwarwaras da nga ayuda tatang. Nakitak ti kwarta nga intedakin Madeline. Sagsa sa nga ribo tatang. Kaya't kumatikas jay. Awan mo't nadamag ka. Nga dati ayuda nga iwaras da. Ada nga ro tinakita a kwarta ni Madeline tatang. In sikreto dalakit di kadatayo. Agrubata kon, ta first come first serve kano day jay. Narigat ti maibusan. Ay nawa, napanay. Awan mo't nanggag ka. May papan iti ayuda nga ibagbagana. Nay, apayin bakit? Apay akas na ti katawam. Naragsakak lang lakay. Ay, nawaw. Apay, naragsak ka. Una, takalpasan ti makatawan, nakabalasak matlangan. Komplet ko mo't istoryam atap numawatak bakit? Kastoy ngamin. Idinapan ko inala ti bayad ti baboy ta ken Nana Rosita. Nasalaw ko ni Juanita. Kahit, Nakita na ti kwarta nga igigamak. Idi kwan, nagulbudak ken kwana. Imbagak nga da iwarwaras da kwarta di barangay hall. kahit, napanmat. Nag-text ti kumari kanya. Napan ka nung agpaiso iji barangay ulit ay. Anya? Madeline! Ha? Oh, Madeline! Rumwar ka dita! Sangwanak! Bakit? Isumit ng tagpukpukaw. Rumwar ka ta kasaritam. Apay nga inulbudan nak, It's a prank, mare. Kasta unay tibain ko kin kapitan itay. Kamaudyanan na, nakabalasak matlangan kan ka. Tikunam ka de, kat nalipatak di naramid mo kanyak. Makatawanan tinapalabas. Saan ko ang nalipatan na mare? Saan, Apolos? Anya? Kat ita, makaangasak matan, tanarik na matlaangan tinariknak, idi pinagang angawan na. Idi sinayang mo, ti oras ko. Anay, Day, tati para kang ka. ay nawaw, daytoy mat. Anay ko! Awanan. Gumura mo't ni Juanita kin ka. Okay lang lakay, awan na sakit abakrang ko. Kas jay pa'y lang mo't prank mo kin kwa na. Sigurado ang napabainan day jay. Ay nawaw, awan dakes iti naramid ko anya. Imparik na klaang ti imparik na kanya.
Makatawunan tinapalabas. Wala nga, No gumura kanyak, adakan ko na daytan. Saan kong aramidan ti kasjay, no ammo na lang ti pagluglugaran na. sa bagay mo't kindi abakay. At dati puntom. Tapno ammo na atirik na lakay. Barang baliwan na ti kasjay nga aramid na. Mahilig iti prank day at tao. Ita, iso mat tinaprank ko. Deserve. Ni Juanita ti sumungad. Kanay, nagpartak amag na. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Ay, urayat man ta kasarita. Ay, Juanita! Si kamot gayam! Anya ti masapulyaw? Apay ang nagpartak ka amag na. Adda ka di parikot? Ay, nawao. Bad mood mo't gayam. Aglisi kayo man. Di kay pasalsali iti dalan ko. Naa, adda ka di parikot mo. Wanaw, adda na kaapam. Iso akasta ka. Awanan bibiyang nyo. Aglisi kay iti dalan ko winaw. Ay, kwa. Adday ta. Naglisi ako. Tapno di nakpagpupudutan. Makapasuron kay diti kastoy. Disturbo ka, bakit? Ay, nawaw. Anya nga tati pagpupudutan ti ulo na. Siguro, adda inaramid da kan kwa na. Iso akas jay. Salud-sudek tulatan kinitatang na. Di nakmut ngamin kayat akasarita itinasayaan. Ayan nga iti kwarta. Awan ti kwarta, tatang. Ay nawa, kunak man na dati waras da. Nakasaritak ni kapitan, kandag iti kagawad na itay, katawan kanumot. Anya? Kasta una iti bain ko iji barangay hall itay, tatang. Sapay adadag iti opisyal ijay. No kasta, inulbudan da kagayam. Ay, marurudak launay iti dayji amadilin. Naa, apay agkatawa kayo ngay. Daytan, bimalis dakit garuting ka. Makatawunan tinapalabas, sipud imprang ko dayji a babae. Kitita, isumot tayong tinadan iti gundaway anang prangken ka. Si kamot tayong tinabiktima na. Ay, nakababain launay, tatang. Ay, ita, amumon tirik na ti mga angaw, anak ko. Amumon tirik na ti mapirhuisyo, anya. Kat inton sumaruno, di mo ngamin pagang angawan ti pada matao. Ay, nawaw! Saan mo apagang angawan ti padam a tao? Nang runa no amom anadagsen ti epekto ti aramidam kenkwana. Panunutam met tirik nada. Laglagi pam asaan nga amin aprang katragsak ti ipaay na. Jeda duma kat pagrugyan laeng ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasapa ka mo, Lyra anak ka. Ninana nga talaga. Ammo yung mat-a-wedding coordinator ti anak yo. Ada kasaritak a kliyente ita, nanang. Ay, nawaw. Pudnaw anak ka. Wen, nanang. Madlaw abak ng dagijay kat. Ay, kat nasaya at tapno dakdakkel mo tiganan siya manak ko. Naku nayo pa'y, nanang. No ti package nga agbalor iti milyon ti alaanda. Di nasaya at manan, nanang. Lalaingam timang sales to kadakwada. Tapno sigurado.
Wala nang, aramidak ti insuro yu kanyak ide. Siguradwak nga adda ti pirmaan da a kontrata sakbay nga agsisina kami. Talagaan na laing ka, anak ko. Kasta ati agnegosyaw. Siyempre saan ko nga ipalubos a malugi ak anya? Aping nga italaang nga imay ka dito'y balay si ka, JR. Di magasak pa kami iti pwesto ni Nanang. Itay pa'y nag-text ti wedding coordinator kanya. Ha? Anya timbaga nakin ka? Adda ka numatan iti meeting place ang nagsasaritaan tayo. Alas 10 mo't titulagan tayo Wan, ngam na sa paunay mat-anapan. Di na siguro kahit ti maladaw Anusan na ate aguray, tawan pa'y mo't ti alas 10. Aywan gayam, insaganam ti listahan dagiti kasapulan ta para iti umada ni akasarta. Nalpasan, adda dito'y bag ko. Sige, agrobatan. Final ka di dayto yan? Wan, madam. Dayta a package ti kayat mi. Si kangay mo't Sir JR, anya ti maibagam. Ang mga no adda ti saan ana ilista ni madam, wano adda ti suggestion mo, kasjay. No siya, mabalinan day ta. Kaano ang makumpleto dagiti kasapulan mi ngay? Makikoordinate kami pa iti akin kukwa iti venue anapilio. Ipa-reserve mi tapno awan ti agbalin a parikot. Ipa-reserve yo ti buo avenue tapno nawaya. Wan sir, kasta talaga ti aramiden mi, tabuumot avenue ti bayadan nyo. Okay, nasayad mo't nga ron no kasta. Espesyal ngal daw mi day ta. Iso ati kayat mi, kat agbalin kumamad nga espesyal ti amin. Di kay madanagan sir, madam. Aramiden mi ti kabaalan mi, tapno matungpal ti kalaysa nga arapa apyo. Agyaman kami unay, madam. Aywan gayam, naskan nga adda ti down payment yo. Uray 150,000 pay laang. Bayada konti 150,000 a down payment mi. Tinabate, bayadan mintukin ka. Okay, sir. Agpirma kay nga rudan iti kontrata tayo, tapno malpasan. Kumusta ngay anak ko? Nasayaat mo, tatang. Kumusta ti kliyente akin nasaritam? Nasayaat mo't lang. Nakapirmadan iti kontrata may. Milyon ti budget da, tatang. Ay dawaw, nagdakilan. Madlaw mo ngamin nga adda kwartada, tatang. Naimbag man tata kayo tinapili da coordinator. Wen ata kompleto ti serbisyo mi, tatang. Saan kami la ang a wedding coordinator? Da kami matla ang ti planner kan designer. All-in package, tatang. Agraman makan. Sa bagay, may mayat ngagpaisaw, no may sa tao laeng ti kasarsarita. Kan at least, makatipid da. Taadda discount nga ipaay mi, tatang. Nasayad na anak ko. Dakil ti budget da. Iso nga itidyumot nga rod ti the best a serbisyo yaw. Ito kasta, awan maibagada, anak ko. Ag-set up kami ita, nanang. Tumulong nga, kanakaw. Saanan, nanang? Kabailan mi dayto yun. Adamat ti susweldoak nga empleyado. Isupay mo ti maitulong ko Ay, nawaw. Saan ko naklangarudan, nanang? Aginana kayo kide, ta mga nukumaro man ti an na yun yun mabannog kayo. Mala, addaken ka dayta, anak ko. Rabinton ang makaawidak nukwa. Ado tinaskan nga aramiden me, tabongga ti disenyo akayat ti kliyente. Sige laeng, anak ko. Amok dayta, tanagdalanak mo ti kasta. Agrubwata nga rudan. Mangan kayon tumatan dita. Wen, urayok la makariing ni tatang mo. Numabisin kayo, umuna kayon amangan. Saan amasapol nga urayan nyo ni tatang? Ta sigurado amaaldawan mananday jay. Nagbuybuya nga min iti TV idi rabi ikat. Nakasaritam ka din ni Madam Lyra, Scarlett. Wen, imawag kanyak itay. Kumusta ti venue ti kasarta? Naisagana da ka din? Madama ka numot. Mabalinta nga ta ti mapanijay. No siya, adda sa baling aramidak ita. Sika ano nawaya ka, o di mapan ka. Nung saan ka mapan? Sa anak mo tin mapan. Kunak man no kayat mo ang makita ti venue ti kasartan. Uy, nga magidan talangan inton malam. Okay, adakan ka dayta. Mapanak pa yung rut itiayan ti kapsat ko. Ado tinaskan ang maarami di jay kayo. Isupay mo ti maitulong ko kinkwana Okay, awan parikot dita. Dagasan nakto inton malam. Uray alas 4 amapanta. Itikas na saan ta amarabyan unay.
Apay nga kastoy ti venyo. Wan nga rod, nagsipngad si ka. Saan mo ta kastoy idi may ta ididamo ang nakita ta kahit? Wan nga rod, ay niya tinapasamak. Agraman ti gown mo. At dadadail na. Saan nakasta ti disenyo a pinili ta? Ay, makapadismaya nga rod. Uray ti makan kat expectation versus reality mo. Un nga ron. Saan damot nga inaramid ti adda iti kontrata tayo? Diyak man amukin ni Madam Lyra. Ay, nakababain ka dagiti bisita. Naku nampay. Dakkel ti gastos ta. Sa ita, kastoy ti serbisyo nga ipayda. Saan a worth it ti gastos? Saanin ang makita ti rupa dagiti bisita? Nagsipngat. Ay, nyamad din ti gastoy anapasamak. Kasaritam to ni Madam Lyra. Ngam kalpasan laangan ti programa. Taamangan no agungot kit din o reklamo ta. Nakababain. Wala kay. Kasta nga rin ti alamida. Saan mat lang ang akastoy a serbisyo ti ex-expectaran? Ta saan mat akastoy a serbisyo ti binayadan ta? Anyat ibagam, Kinapudno na, saan kami a-satisfied iti serbisyo nyo? ay nawaw. Anyat kayat yu asawon? Ado ti saan anasurot iti kontrata, madam? Kas kumaitian niya. Kas kuma iti lighting ti venue. Nagsipngat, madam. Anya anasip ngut nga ibagbagam. Kasta ti pinili yu saan aya? Kasta ti disenyo akayat ni. Ngum saan kuma akasta ti lighting na Nagarti kamutan. Kurang ti lighting yu. Kitain nyo man? Nagsipngat, madam. Basulyo apay nga itala nga agreklamo kayo no kaano analpas ti kasaryo. Ni, apay abasol mi, kat da kayo ti saan anangaramid iti pagrebangan nyo. Nakitam ka di ti gaon ko. Saan akas jay ti disenyo a pinilik. Agraman ti makan. Saan akas jay ti adda iti kontrata a pinirmaan mi. Pangaasiman, Scarlett. Di mo pagsakitan ti ulok. Nalpas lang arudan ti kasar mo. Nagadupay lang aririmot. Anya mo dagituyon a kliyente. Di da makauawat mo't. Asino ti mawag aya? Dayjay nga Scarlett Ay nawaw, apay kano? Nagado ti riri na nanang. Nasipngot kano ti venue. Saan na nagustuhan ti gawn na. Kan makan ana iserve kadagiti bisita. Mayat mat ti disenyo ti stage Wan, bunggamot. Ngamjak amo no apay ang nagadupay lang ti riri da. Ay unay matan ti kasta a kliyente. Wan nga rod nanang. Makapasar. Nakita ti insend mo a picture ti stage. Kamaya mo. Bungga, anak ko. Isend mo man kit di ti kopya kanya. Isend ko iti messenger yun nanang. Wan, isend mo taagpusak man iti Facebook. Marmarwam dagiti nariri at tao. Apay mo't akas dyan ti ipupos mo, Miriam, bakit? Apay kaday lakay. Apay nga impos mo pa ilaang iti Facebook ti may papan iti reklamo ti kliyente ni Lyra nga anak ta. Una, tapno makita dagiti tattao ti chip nga ibagbagana. Nawaw, imbes ang pagsasaritaan nyo. Saan ta ipos mo matan iti Facebook? Tulungak ti anak talakay. Kita ti picture ti venue nga insed na. Bunggamot, Di ka kuman makibiyang bakit? Bayam ani Lyra nga anak ta ti mang sulbar iti parikot na. Ay saan na mabalin lakay? Diyak kayat nga idadanes dati anak ta. Apay gamin ang makibiyang ka. Kat saan mo mat anak kita ti venue? Ta saan ka mat anapan iday? Kasanon, nupudno gayam ti reklamo ti kliyente ti anak ta. Ang mga nupudno anasibngat mat. Nag-post pa ilaang ngamin iti Facebook. Asino? Scarlett, bakit? Asino kumapay? Ti ina ti wedding coordinator ta. Kita mo no niya timpos na. Aday taneng. Ipanakal na pa ilaang abongga kano ti disenyo ti venue. Ay, wen. Stage la ang mat data impos na. Man nakibiyang mo't dayto ya. Saan na nakita iti personal ti venue? Ngam no agsasao, ay naapo, kaslam muna amin. Ag-comment kayo tipos na bakit? I-comment mo dagiti ladawan tayo. Tapno makita na. Sigurado nga i-delete na matlaang lakay. Kasano nga rodaytan? Imbes asulbaran dati parikot. Saan ta naturod da pailaan nga agpost iti Facebook? Ikaman dagitang agina iti pagnakmanda. Narigat lang nga rod ang makontak ti anak na. Kastapay lang taramidan na. Aywan, pagsasawak da ito'y abakat. Urayak laang awagan na.
Talaga ang makangag day ti kanya. Naibusan ti pasensya kadakwada nga agina. Nasaya at magtasinong batam ti awag ko. Panagkunayo ka dikit nasaya at ti kasjay nga inaramid yung madam. Ay nawaw, apay nga men anakar-arte ka. Bonggamot ti disenyo Awan kayo iti mismo nga aldaw ti kalesa. Saan nyo nakita no anya tinapasamak iti daydi nga aldaw? Yak mo no anya ti idandanon ti anak yo kada kayo. Ngam ti pudno, kat ado ti saan anasurot iti kontrata a pinirmaan mi. Ay, talaga ka di adi ka agsardang Da kayo pa'y tinatangsit ita? Tapno ibagak kada kayo. Dakkel ti gatad a binayadan mi iti anak mo. 1 million, madam. Nakitak ti disenyo, kat mayat mag. Apay anagadupay laeng ti saom. No saan nyo pa'y nga aksyonan ti reklamo mi? Ang mga numapilitan kami nga agdemanda. Una, agdemanda kayo no kayat yaw. Anya kumaita. Anya ginangag ko nanang, agdimandada? Wan ka no. Talaga mat Jak amo ka na kita kliyenteng nagado aririda. Ang kasanungay no agdimandada nanang. Patpatsamot na gijay atat tao. Ibagbagada laeng dayjay, tapno agbuteng tayaw, tapno isubli tayo ti kwartada. Nga ta nanang, Madlaw mag... sa bagay, adamot kit di puntuyo nanang. Basta tulungan nakto Ay nawaw, siyempre saan mabalin abaybayan ka, taanak ka kaengaraw. Anya ti bagayo tatang. Nusak ti sika. Makisarita ka na saya at kadakwada layra anak ko. Anya nga ro ti kayat da? Isublik ti imbayad da kanya? Saan damat siguro nga iparefund amin? Tilaang siguro serbisyo asaan nyo ana ipaay ti iparefund da. Dilugi kami matan tatang. Ado ti magibagbaga apalpak ti vinyo anak ko. Nasipnget ka nung agpaiso. Sulbaran nyo kumati parikot iti kabiitan a panawan anak ko. Di yu orayin adu makilpay ti iso. Takasano, nagdemandada nga agpaisaw. Asino ta umawawag anak kaw? Ni Scarlett nanang. Awag mo't nga awag day ta babae. Anya ti aramidak nanang. Di mon sungsungbatan, marmarwam. Kasano no? Ay nawaw, dumngeg ka kanya, tamok ti bagbaga kanak kaw. No arabidem ti bagbaga, saan ka amay sagma? Talagaan natangsit dagijay nga agina. Kasano nga rudon day tabakit? Agdemanda takit din. Marmarwam dagita atat tao. Narigat da makontak. Naimbag ko man no saan apos iti Facebook dagya abakit Miriam. Agpirbirok na siguro iti simpatya ti sabali at tawa. Ay saan asyak ti kalkalabanan da. Tano siyak ti maibusan iti pasensya. Talaga nga adda may demanda. Agpatulong tangarod ka dagiti masaknan bakay. Winin para makita no pagpatinggaan ti kinatangsit ken kinaturda. Nagdemandadan nanang. Anya, Anya ti aramidak ngay nanang. Nagpatulong damutin kadagiti masaknan. kaano pa'y? Itay laeng. Adang nga rod umawawag kanyak. Ngam saan kun asinungbatan ti awag na. Ay nawaw, kasano nga ruden dayta? Anya ti rumbeng nga aramidak nanang. Makisarita ka laengan kadakwada anak ko. Anya? Kayat yu ang makisarita ak kadakwada? Wen, agpagpakaasi ka apagsaritaan nyo latan ije barangay. Saan ang masapol nga ibabain na tayo iti intero a Pilipinas? Ti kunayo idi katulungan na. Sa bali ita anak ko, nagdemandada mo ten. Anya nga iti laban ko dita. Anya? I-refund ko laangan, Scarlett. Saanan? Alamot tan Saan ang masapul nga idimanda na? Italaang ang nagpakita ka kada kami. Kat numanungal daw nga inururay mi akontakan na kami. Pasensya kan talaga. Bidot ko dayjay. Ayan ti inam anatangsit. Apay asaan mo nga intugot tapno makapagsarita kami mat iti personal. Kaasyan nakadi Di nak idimanda. Please. Nuan niya ti resulta ti kaso. Iso ti aramidan tayo. Para makita ano pagpatinggaan ti kinatangsit yo. Kumusta anak ko? Anyat nagsasaritaan nyo?
Agdemandada talaga, tatang. Asos, kasano nga rodan da ita? Jak amo, tatang. Kahit apa nga gululibag kalaang dita si Kamiriam, tulungam tanak mo ah. Ay ko May saka mo turod nga gipupos iti Facebook. Anya nga iti maitulong ko. Kat parikot mo ti anak taday talakay. Ninanang mo't. Ali ipakitam ka dakwada ti kinaturad mo. Saan lang aday ta agpos iti Facebook ti paglengam. Saan mo tan nga ubing nilay ralakay? Amunan, dar aramidin na. Day ta ti bagbagak kang gakait. Natangsit ka. Ngam di mo magayam kabailan ti sumango kadakwada. Imbes ngamin nga isurum iti nasaya at anak ta. Saan ta sugsugam pa'y kide? Ay, Kanya nga ita, naidimanda ka lakit nga ron, anak ko. Pag nakman nyo na ita nga gina, darasudos kay tumot ngamin. Ay, nawaw! No adda parikot asang sangwan ti pamilyam, di ka agdarasudos. Kontrolam ti emosyon mo. Iti kasta kat saan ka mailawan ang mga ramid iti banag amang karkaro iti sitwasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Tatang, asino ti akin kuko iti darat ken landok na i-deliver itay? Di ka aruba tayo Adumot ti kaaruba tayo, tatang. Asino kadakwada? Ay nawaw, masapul amaamuam aya. Awan mo't siguro ti dakes na no kayat ko amaamuan, tatang. Dajanet ken Homer takin kukwa kadagita. No kasta, ituloy dati balay daasaan pa'y analpas. Mano atawan mo't asan ana ituloy day ta abalay. Kasta gayam ti plano da. Kita no adda na laaw, di ka man agreklamo. Di bali, kat saan mo't nga inaldaw nga agpaaramid da iti balay. Depende lot na Ay, saan ang mabalin adipindi ti isungbat mo? Aramidem ti maiparbang Veronica anak ko. Laglagi pam, nga idisika ti nagpatakder iti balay. Awan nang ngagmo areklamo da. Day tala ang tigatangam, Veronica. Wan, nanalinda. Ay, agkape akman kit di tani. Nalaaw ti kaaruba. Dakkel met ngamin tabalay nga ipatpatakder da. Ay, wan, italaang manen ana ituloy. Nangalaan da nga iti kwarta. Ay, nawaw. Sweldo da nga agasawa Mano ayat ti susweldon da iti makabulan. Agraman sweldo da, kayat mo pa'y amaamuan. Una, takas makita kat dakkel. Ado ti ginatang da materyales. Kayat asawon day ta. Ado ti kwartada. Ay kat deserve damot kit di Bareng malpas adagos day ta abalay Mano abulan pa'y siguro. Makatitilang mga minana. Ay kagagangain na agiin nanos tayo. Di ba ali kat saan mo't atinawon ngagpatpatakder da iti balay da. Ay nawaw, asino manan ti akin kuko iti lugan anay parada iti kalsada nga asidag tayo tatang. Dagiti ka aruba siguro. Italang ang nakitak da italugan. Na, asino tinangibaga kadakwada ang mabalinda ti agparada ditoy?
Tinapatag kat saan ana isali iti dalan tayo. Wen ang batog tayo mo tinagparadaan da. Kaririing mula ang manan. Kaslag birbiro ka iti apa. Bayam at agparada da. Awan mo lugan mo nga iparadam dita. Makapasurun kit di ada kita akaaruba. Maawatam kumamot din Saan mo't akanayon kat agparada da iti sangwanan tayo. Italaang mo't marin nga da nakaparada. Di da pa'y nagpakada mo. Ay no, kasano nga agpakada da kat kaririing talaang. Amok no asino ti akin kuko iti day taalugan. Ta ikatenda dita. Jak kaya ti kastang aramiden da. Naimbag abigatyo na nalinda. Kastamot kan ka, Veronica. Asino ti akin kuko iti day alugan nana? Ni Henry akasinsin ni Albert akalugaran tayo nakaong. Apay kaday? Ay nawaw. Asino tinangtag iti permiso nga agparada da iti sangwanan ti balay mi? Ay italaeng nakaong. Nagpasyar da nga mindita ayang ti kabsat da. Awan babayin da nga agparparada ijay. Ay na, agiin nanos tayo latan anak kaong. Italaeng makiday. Ay saan mabalinti kasta kanyak, nana? Anya, sige, mapanak iti ayan da Albert, ta ipaikat ko day alugan. Ay na, di ka makaaw-awat mo, Veronica. Awan bibiyang ko iti day talugan. Apay ngamin nga intugot da, no amuda nga awan mo't pagparadaan da. Anya! Nangag mo day jay, Homer. Wan bakay, agpipinok ka mo't dagiti karuba. Boses mat da Veronica kani Manong Albert day jay. Apay nga tamanan. Lugan tinangag ko ang makagapo. Ngumjak amo no apay ti lugan. Uray siyak, nangag kumat ti boses da, ngamjak maawatan ti ibagbagada. At daman siguro isyo day ta Veronican. Nakais-istrikto mat ngamin day ta karuba. Inapa na ni Manong Rudy idinapalabas alawas gapo iti muhon. Ita, ni Manong Albert mat ti apaan na. Hay, makapadanag nga rod. Ang mga nuinton madamdama kat datao matan ti apaan na. Sapay nagin na si daglang ti balay tayo. Agpakarumot ngamin day ta Veronica. Uwan nga rod Tarabi tablaunay. Kumkompormi mo ti pagpungpungtutan na. Muti man kit iti maigatang iti tinapay. Ta siya akong ti mapan bakit. Siya kon, ta makaistorya akmatlaang kanina na Linda. Adtuyan ti gatgatangam at tinapay dyanay nakaw. Agyaman aklaunay, nana. Aywan gayam. Nangagmay ngagpinpinukaw da Albert kani Veronica itay. Ngam di mi maawatan noan niya ti pagapapaan da. Tilugan an naiparada iti igit ti kalsada nga asidag iti balay da Veronica Ha? Makapungtot ni Veronica. Tapay ka no an naiparada da italugan dita. Nalawa mat, nana. Kan saan mat ana isalay tilugan. Wan, jakman amukin ni Veronica. Kaslag bagtay. Una yan tagbagtit, nana. Wan takumkumpurmi mo ti pagpupungtutan na. Nakais-istrikto launay. Aguray ka. Ni Manong Albert, ti kaap-apa na. Kat saan mat alugan ni Manong Albert dayjay. Lugan ti kabsat ni Albert. Isumat lagayam Sensitibo launay mat dadya Veronica. At dalabasit adi na nagustuhan, agreklamo at agos. Imbis nga agkikinnaawatan tayo kuma. Tila ang bagi na ti pampanunutan na anana. Inton iso ti agkasapulan, awan mo't tumulong kenkwana. Kitain nyo laeng ang mga nuda kayon ton ti sumaruno nga apaan na. Agrikreklamo idi na minsan kag. Nalaaw ti kaaruba kung kuna nakiday. Ay nawaw, amo na mat amada mga aramidan dati balay. Saan nga rod ang makaaw-awat dayge a babae? Kamaudyanan na. Lalpas maglagan ti balay ta, bakit? Anyat planom nga ilakay. Agpa Thanksgiving tayo kaday. Huwin ko bakit? Kasaritak to nga ron ni Nana Amelia. Gatangan tayo ti baboy na lakay.
Sa lodsodam nga umuna, numano ti panangila ko na. Wen, lakay. No kabailan ta bayatan, ipareserve mo. Rugyan tangarunan ti mangisagana kadagiti kasapulan para iti Thanksgiving. Tapno nakasagana amin. Ne, apay ngay akas dyan? Tiyan niya manan, Veronica anak ko. Agtad-tad mat gayam ti danong di ta arubayan tayo. Wow, saan ka amaawatan anak ko? Di yung makita ti danong nga aggapo iti balay da homer ka dyan tatang. Gagangay na anak ko. Di bali at adanum laang. Normal laang ita matutudaw. Apay ngamin akas jay ti balay da. At dapay ar-arte na akas jay. Ar-arte ayamot day-day. Paglinungan siguro dagiti lumabas Unangam do kastoy ama tutudo. Kat agtad-tad mat ti danong nga aggapo iti ayanda di ta arubayan tayo. Apay, kabasbasa ka kade. Ay nawaw, adda karbangak nga agdesisyon no ti daga aginatang ko ti saritaan tatang. Anya, No sumardang ti todo, mapanak to ijay barangay hall. mabalin mo't akasaritam da homer kan Janet. Ay saan? Agpatulong ak kini kapitan. Agsasango kami laangan ijay barangay hall. Sikaman pa'y timapan iji barangay hall, Homer. Apay, anya taday di barangay hall. Adda ka nang ipabarangay kada talakay. Ay nawa, asino mo't bakit? Asino kumapay? Ti sensitibo akaruba tayo Ni Veronica? Isu ti imbaga ni kapitan. Anya man ti iso day ta akaruba na. Ay, jakman mo. Apay, amas hapon nga ije barangay hall pa'y laang. Numabalin mo't nga idiritsyo na nga ibaga kadatan no anyat parikot na. Jakman mo. Kayat na siguro ang mapabainan ta. Awan amok abasol takin kwa na bakit? Mapan kalat talakay. Sikan ti sumango, taamangan no siyak ti mapan ijay, kat anyapay ti maaramid ko iti dayjay a babae. Awan pa'y ni kapitan? Awan pa'y. Anyat parikot aya. Apay nga impabarangay da kami. Na, di yung makita aya. Tiyan niya. Adda kang mali iti disenyo ti balay nga patakderyo. Anya. Tunggal agtudo kat agtad-tad iti arubayan mi ti danong nga aggapo iti ar-arte ti balayyo. Saan nga arte day jay? Paglinungan day jay? Ay, awan bibiyang ko no anyat usar na dayjay. Ti kanyak laeng bagbagan yon. Anya? Bagbagan yon tani. Makaperwisyo kayo mat iti padayo a tao. Para danum laeng agtadtad. Apay adi ka makauawat aya. Agtad-tad nga rod ti danom iti arubayan may. Saan mo ta grabe? Ay basta! Bagbagan nyo dayjay! Day ta extension ti balay ti iso ken kuana bakit? Ay nawaw, extension ti balay. Oy, day ta naaramid a paglinungan. Naa, apay kano dayjay. Agtadtad kano ti danum iti arubayan danu kasta nga agtudtudo. Iso ti kayat na, kat mabagbag day ta. Anya? Awagan man kit din ni Manong Unyok. No mabagbag dayta, naalas matan ti itsuraan ti balay tayo lakay. Day ta nga rod ti kayat na mapasamak bakit? No saan tang aramiday? Saan nga agsardeng day jay? Inal daw tumutlaang apaan na ta. Una yan jay putot mo paray. Impabarangay na magayam da homer kan dyanay. Ugali ng tikas jay, mare. Mabalin mo't akasarita na ti karubayaw. Kaya't nalakit ti tagpabida di barangay hall Maasarang dagiti kalugaran tayo kan ko na. Ura sino mo't Ura simple abanag namin kat pagpungpung tutan na. Anyan tulaangan ti itsuraan ti balay da homer kan dyanay. Numabagbag ti linong iti batugyaw. Basit la atad-tad agreklamo mo't taan. Agin i-stricto mo't da dya Veronica mare. Dalpasen, inaramid dan ti kayat mo. Binagbag da ti linong a pagpupudutam, Veronica. Nasaya at mat no kasta ti inaramid na. Di ka makonsensya. Apay ko maamakonsensya. Ura di kapitan, at damot tan maibaga na adakas, may papankeng ka. Ayawan bibiyang ko. Tinapatag kat inaramid da ti kayat ko. Anyan ti kasta anak ko. Ay nawaw, saan nga rod amabalin abaybay-an tayo ta amangan no... Amang anuan niya. Amangan no intun madamdama kat aguman da ti daga tayo. Agkat aramid ka man ako nakon. Amin laangin kat isukan ka.
pakada akon anak ko. Imawag ka din ni Manong Makoy kada kayo, tatang. Wen, aguray da kanu iti sentro. Agan-anad kayo ijaya. Uray si kamad dito balay Ikandadong tiri daw no maturog ka. Manong aldaw yu ijay nga eh. Dual daw laeng. Okay. Sige, agrubat kayo nga rodan, tatang. Kinasarita ko ni tataton yu itay, kat imanugot amang itulod kada kayo. Da kayo matenti makaamo amang bayad iti arkila. Awan parikot dita. At dapay matkid di kwartak ditoy. Ang damot pulis dita balay da Veronica. Natakawan da kano idi parbangon lakay. No kasta. Isong agpaiso dyan ang ngag ko ang nagpukaw iti parbangon. Iso siguro Kung naklakit din at dakap-apa na iti cellphone na. Kumusta da ka no ngayon? Ni Veronica laeng ti adda di tabalayda idi napasamak ti kasjay. Saan damatkit di adinangran, ngem innala da ti cellphone, alahas, laptop, ken kwartana. Ay nawaw. Nagadong? Uwan nga rod, no kasanumat ang napasamak dayta awan mat nga ta kadagiti kaaruba tayo tinakangag. Nang nagdalakit iti pukaw na. Ngam tinapanunod damot siguro kat adalaang kaapa na. Uwan no saan, amangan no mabuteng da. Dayta ti saan tayo nga amo. Bakit? Awanin, tatang. Tinakaw dan ti cellphone, laptop, alahas kan kwarta. Kasano anak ka-strip da? Anyat inaaramid mo aya. Di mo inkandado ti daw. Inkandadok matiri daw, tatang. Kasano nga ron anak ka-strip da kay? Tsaka mo Awan ka aruba at imulong kan ka? Nagpukawak ngam awan matimay. Ay, una yan ti kasto mapaspasamak. Naimbaglaan ta saan da ka din ang randag itagtatakaw anak ko. Wala ngam awan matandag iti gamit. Kwarta kan alahas ko, tatang. Si panunutom latan kat at least. Si bibiyag ka pailaang anak ko. Natakawan mo't gayam da Veronica. Awan nangagyaw dyan ay. Parbangon day jay nana. Ada nangag nila kay ko ang nagpukaw, ngem impagarup na kano no adda kaap-apa ni Veronica. No siya, awan mo't nangag ko, tanay mas titurog ko. Awan pa'y nga mintarakanda nga aso. Wad nga raw, nakasaritak ni Eddie akaaruba yung matlaang. Adda kanumo nangag na, ngam saan arimwar tadi na mat impagarup nga agtatakaw dagi jay. Amangan kit di no mabuteng ti daduma nana. Dayta matlaang ti atap ko. Nang runa kat naka-istrikto day jay a Veronica. Pudno launay dayta nana. Kaapan na ngamin dagiti kaaruba na. Iso dayta. Saan dakit din at tinulungan. Bareng agna kamutan Kumusta ngay? Naduktalan na giti pulis no asino tagtatakaw. Ay, awan pa'y nga ro, tatang. Kasano nga ro din dayta? Diya ka mo, tatang. Madanagan taamangan no saanan ang maisubli dagi tinatakaw kanya. Awan nakakita ka dagiti agtatakaw aya. Adda ka numa nakangagiti pukaw mo iti dayjay aparbangon. Adda ngam awan mat agtestigo, tatang. Day talaang agpaisaw. Mariknak kat kasla saan nga interesado at tumulong dagiti kalugaran tayo, tatang. Aging ka siguro itaakit nasakit tinakam daking ka. Wala, ngam kasanungay no adadakas anapasama kanya. Nangagdati pukaw ko, ngam awan mat nga rod aksyon nga inaramid da. Kasano ko maatulungan da ka, kat apaan mo't ida. Pag nakmam dayta napasamak anak ko, madi ti sobraan na istrikto. Madi ti makiap-apa iti karuba, tanudumteng ti kakastoy agundaway. Isuda ti at ada makatulong ken ka. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na singpet kan man nakaawat akaaruba. Laglagi pan tayo kumaakanayon. Nga adu agulo kan riribok ti maliklikan, no nasaya at ti panakilangan tayo kadagiti kaaruba tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
nga itampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tatang, asino ti akin kukwa iti darat ken landok na i-deliver itay? Di ka ba tayo ah? Adumot ti kaaruba tayo, tatang. Asino kadakwada? Nawaw, masapul amaamuam aya. Awan mo't siguro ti dakes na no kayat ko amaamuan, tatang. Da Janet ken Homer takin kukwa kadagita. No kasta, ituloy dati balay da saan pa'y analpas. Mano atawan mo't asan ana ituloy day ta abalay. Kasta gayam ti plano da. Kitaam ah, no adda na laaw, di ka man agreklamo. Di bali, kat saan mo't nga inaldaw nga agpaaramid da iti balay. Depende lot na ah. Ay, saan ang mabalin adipindi ti isungbat mo? Aramidem ti maiparbang Veronica anak kaw. Laglagi pam, nga idisika ti nagpatakder iti balay. Awan nang ngagmo areklamo da. Day tala ang tigatangam, Veronica. Wan nanalinda. Ay, agkape akman kit di tani. Nalaaw ti kaaruba. Dakkel met nga mintabalay nga ipatpatakder da. Ay wan, italaang manen ana ituloy. Nangalaan da nga iti kwarta. Ay nawaw, sweldo da nga agasawa ah. Mano ayat ti susweldon da iti makabulan. Agraman sweldo da, kayat mo pa'y amaamuan. Una, takas makita ket dakkel. Ado ti ginatang da materyales. Kayat asawon day ta. Ado ti kwartada. Ay ket deserve damot kit di ah. Bareng malpas adagos day ta abalay ah. Mano abulan pa'y siguro. Makatitilang mga minana. Ay kagagangain na ah. Agiin nanos tayo. Di ba ali ah? Ket saan mo't atinawon ngagpatpatakder da iti balay da. Ay nawaw, asino manen ti akin kukwa iti lugan anay parada iti kalsada nga asidag tayo tatang. Dagiti kaaruba siguro. Italang ang nakitak day talugan. Na, asino tinangibaga kadakwada ang mabalinda ti agparada ditoy? Tinapatag kat saan ana isali iti dalan tayo. Wen ang batog tayo mo tinagparadaan da. Kaririing mula ang manan. Kaslag birbiro ka iti apa. Bayam at agparada da. Awan mo lugan mo nga iparadam dita. Makapasurun kit di adagita akaaruba. Maawatam kumamot din ah. Saan mo't akanayon kat agparada da iti sangwanan tayo. Italaang mo't marin nga da nakaparada. Di da pa'y nagpakada mo. Ay no, kasano nga agpakada da kat kaririing talaang. Amok no asino ti akin kukwa iti day taalugan. Ta ikatenda dita. Jak kaya ti kastang aramiden da. Naimbag abigasyon na nalinda. Kastamot kan ka, Veronica. Asino ti akin kukwa iti day alugan nana? Ay, ni Henry akasinsin ni Albert akalugaran tayo nakaong. Apay kaday? Ay nawaw. Asino tinangtag iti permiso nga agparada da iti sangwanan ti balay mi? Ay italaeng nakaong. Nagpasyar da nga di taayan ti kabsat da. Awan babayin da nga agparparada ijay. Ay na, agiin nanos tayo latan anak kaong. Italaeng makiday. Ay saan ang mabalinti kasta kanyak, nana? Anya, sige, mapanak iti ayan da Albert, ta ipaikat ko day alugan. Ay na, di ka makaaw-awat mo, Veronica. Awan bibiyang ko iti day talugan. Apay ngamin nga intugot da, no amuda nga awan mo't pagparadaan da. Anya! Nangag mo day jay, Homer. Wan ba kayo? Agpipinok ka umit dagiti kaaruba.
Boses mat da Veronica kani Manong Albert dayjay. Apay nga tamanan. Lugan tinangag ko ang makagapo. Ngamjak amon no apay tilugan. Uray siyak, nangag kumat ti boses da, ngamjak maawatan ti ibagbagada. At daman siguro isyo day ta Veronican. Nakais-istrikto mat ngamin day ta akaruba. Inapa na ni Manong Rudy idinapalabas alawas gapo iti muhon. Ita, ni Manong Albert mat ti apaan na. Hay, makapadanag nga rod. Ang mga nuinton madamdama kat datao matan ti apaan na. Sapay nagin na si daglang ti balay tayo. Agpakarumot ngamin day ta Veronica. Uwan nga rod Tarabi tablaunay. Kumkompormi mo ti pagpungpungtutan na. Munti man kit iti maigatang iti tinapay. Tasyakon ti mapan bakit. Siyakon, tama ka istorya akmatlaang kanina na Linda. Adtuyan ti gatgatangom at tinapay dyanay nakaw. Agyaman aklaunay, nana. Aywan gayam. Nangagmay ngagpinpinukaw da Albert kani Veronica itay. Ngam di mi maawatan noan niya ti pagapapaan da. Tilugan an naiparada iti igid ti kalsada nga asidag iti balay da Veronica Ha? Makapungtot ni Veronica. Tapay ka no an naiparada da italugan dita. Nalawa mat, nana. Kan saan mat an naisalay ti lugan. Wan, jakman amukin ni Veronica. Kaslagbag tait. Una yan tagbagtit, nana. Takumkumpurme mo ti pagpupungtutan na. Nakais-istrikto launay. Aguray ka. Ni Manong Albert, ti kaap-apa na. Kat saan mat alugan ni Manong Albert dayjay. Lugan ti kabsat ni Albert. Isumat lagayam Sensitibo launay mat dadya Veronica. At dalabasit adi na nagustuhan, agreklamo at agos. Imbes nga agkikinnaawatan tayo kuma. Tila ang bagi na ti pampanunutan na anana. Inton iso ti agkasapulan, awan mat tumulong kenkwana. Kitain nyo laang ang mga nuda kayun ton ti sumarunong nga apaan na. Agrikreklamo idi na minsan kay. Nalaaw ti kaaruba kung kuna nakiday. Ay nawaw, amo na mat amadamang aramidan dati balay. Saan nga rod ang makaaw-awat dayjay a babae? Kamaudyanan na. Lalpas maglayan ti balay ta, bakit? Anyat planom nga ilakay. Agpa-Thanksgiving tayo kaday. Huwin ko ma, bakit? Kasaritak to nga ron ni Nana Amelia. Gatangan tayo ti baboy na lakay. Sa lodsodam nga umuna, numano ti panangila ko na. Wen, lakay. No kabailan ta bayatan, ipareserve mo. Rugyan ta nga rodan ti mangisagana kadag iti kasapulan para iti Thanksgiving. Tapno nakasagana amin. Ne, apay ngay akas dyan? Yan yamanan, Veronica, anak ko. Agtid-tid mat gayam ti danong di taarubayan tayo. Nawaw, saan ka amaawatan, anak ko? Di yung makita ti danong nga aggapo iti balay da Homer ka dyan tatang. Gagangay na, anak ko. Di bali at adanum laang. Normal laang ita matutudaw. Apay ngamin akas jay ti balay da. At dapay ar-arte na akas jay. Ar-arte ayamot day-day. Paglinungan siguro dagiti lumabas Winangam do kastoy ama tutudo. Kat agtid-tid mat ti danong nga aggapo iti ayanda di taarubayan tayo. Apay, babas-basa ka kade. Ay nawaw, at dakar bangak nga agdesisyon no ti daga aginatang ko ti saritaan tatang. Anya, No sumardang ti todo, mapanak to ijay barangay hall. mabalin mo't akasaritam da Homer kan Janet. Ay saan? Agpatulong ak kini kapitan. Agsasango kami laangan ijay barangay hall. Sikaman pa'y timapan iji barangay hall, Homer. Abay, anya taday di barangay hall. Adda ka nang ipabarangay kada talakay. Ay nawaw, asino mo't bakit? Asino kumapay? Ti sensitibo akaruba tayo Ni Veronica? Isu matiimbaga ni kapitan. Anya man ti iso day ta akaruba na. Ay, jakman mo. Apay amas hapon nga ije barangay hall pa'y laang. Numabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kadatan no anyat parikot na. Jakman mo. Kaya't na siguro ang mapabainan ta.
Awan amok abasol taken kwa na bakit? Mapan kalat talakay. Sikan ti sumango, taamangan no siyak ti mapan ijay, kat anyapay ti maaramid ko iti dayjay a babae. Awan pa'y ni Kapitan? Awan pay. Anyat parikot aya. Apay nga impabarangay da kami. Na, di yung makita aya. Tiyan niya. Adda kang mali iti disenyo ti balay nga patakderyo. Anya. Tunggal ag todo ket agtedted iti arubayan mi ti danom nga aggapo iti arte ti balayyo. Saan nga arte day jay? Paglinungan day jay. Ay, awan bibiyang ko no anyat usar na dayjay. Ti kanyak laeng bagbagen yon. Anya? Bagbagen yon tani. Makaperwisyo kayo met iti padayo a tao. Para danumlaang agtedted. Apay adi ka makauawat aya. Agtedted nga rod ti danom iti arubayan may. Saan mo ta grabe? Ay basta! Bagbagen nyo dayjay. Day ta extension ti balay ti iso ken kwa na bakit? Ay nawaw, extension ti balay. Uy, day ta naaramid a paglinungan. Naa, apay kano dayjay. Agtedted kanu ti danom iti arubayan da no kasta nga agtudtudo. Iso ti kayat na, ket mabagbag day ta. Anya? Awagan man kit din ni Manong Unyok. No mabagbag dayta, naalas matan ti itsuraan ti balay tayo lakay. Day ta nga rod ti kayat na mapasamak bakit? No saan tang aramiday? Saan nga agsardeng day jay? Inal daw tumutila ang apaan na ta. Una yan jay putot mo paray. Impabarangay na magayam da homer kan dyanay. Ugali ng tikas jay, mare. Mabalin mo't akasarita na ti karubayaw. Kaya't nalakit ti tagpabida di barangay hula. Maasarang dagiti kalugaran tayo kan kwa na. Ura sino mat Ura simple abanag namin kat pagpungpung tutan na. Anyan tulaangan ti itsuraan ti balay da homer kan dyanay. Numabagbag ti linong iti batugyaw. Basit la atad-tad agreklamo mo't taan. Agin i-stricto mat da dya Veronica mare. Dalpasen, inaramid dan ti kayat mo. Binagbag da ti linong a pagpupudutam, Veronica. Nasaya at mat no kasta ti inaramid na. Di ka makonsensya. Apay ko makonsensya ah. Ura di kapitan, at damot tan maibagana adakas, may papankeng ka. Ayawan bibiyang ko. Tinapatag kat inaramid da ti kayat ko. Anyan ti kasta anak ko. Ay nawaw, saan nga rod amabalin abaybay-an tayo ta amangan no... Amangan doan niya. Amangan no intun madamdama kat aguman da ti daga tayo. Agkat aramid ka man akon-akon. Amin laangan kat isukan ka. Agpakada akon anak ko. Imawag ka din ni Manong Makoy kada kayo, tatang. Wen, aguray da kanu iti sentro. Agan-anad kayo ijaya. Uray si kamad dito balay Ikandadong tiri daw no maturog ka. Manung aldaw yu ijay nga eh. Dual daw laang. Okay. Sige, agrubat kayo nga rodan, tatang. Kinasarita ko ni tataton yu itay, kat imanugot amang itulod kada kayo. Da kayo matenti makaamo amang bayad iti arkila. Awan parikot dita. At dapay matkid di kwartak dito Ang damot pulis dita balay da Veronica. Natakawan da kano iti parbangon lakay. No kasta. Isungag pa iso dyan ang ko nagpukaw iti parbangon. Iso siguro Kung naklagid din dakap-apa na iti cellphone na. Kumusta da kanu ngayon? Ni Veronica laeng ti adda di tabalayda idi napasamak ti kasjay. Saan damat kit di adinangran, ngem innala da ti cellphone, alahas, laptop, ken kwartana. Ay nawaw. Nagadong? Uwan nga rod. No kasanumat an napasamak dayta awan met nga ta kadagiti kaaruba tayo tinakangag. Nang nagdalakid di tipukkaw na. Ngam tinapanunod damot siguro kat adalaan kaapa na. Uwan no saan, amangan no mabuteng da. Dayta ti santa yung amo. Bakit? Awanin, tatang. Tinakaw dan ti cellphone, laptop, alahas kan kwarta. Kasano anak ka-strip da? Anyat inaaramid mo aya. Di mo inkandado ti ridaw. Inkandadok matiri daw, tatang. Kasano nga ron anak ka-strip da ngay?
Tsaka mo Awan ka aruba at timulong ka? nagpukawak ngam awan matimay. Ay, una yan tikas to, mapaspasamak. Naimbaglaan, tas anda ka din ang randa kitang tatakaw, anak ko. Wala ngam awan matandag iti gamit. Kwarta kan alahas ko, tatang. Si panunutom latan kat at least. Si bibiyag ka pailaang, anak ko. Natakawan mo't gayam da Veronica. Awan nangagyaw dyan ay. Parbangon day jay, nana. Ada nangag nila kay ko ang nagpukaw. Ngum impagarup na kano no adda kaap-apa ni Veronica. No siya, awan mo't nangag ko, tanay mas titurog ko. Awan pa'y nga mintarakan da nga aso. Wad nga raw, nakasaritak ni Eddie akaaruba yung matlaang. Adda kanuma nangag na, ngam saan arimwar, tadi na mat impagarup nga agtatakaw dagi jay. Amangan kit di ano mabutang ti daduma, nana. Dayta matlaang ti atap ko. Nang runa kat nakais-istrikto day jay a Veronica. Pudno launay dayta, nana. Kaapan na ngamin dagiti kaaruba na. Iso dayta. Saan dakit din at tinulungan. Bareng agna kamatan Kumusta ngay? Nadoktalan na giti pulis no asino tagtatakaw. Ay, awan pa'y nga ro, tatang. Ah, kasano nga ro din dayta? Diyakan mo, tatang. Madanagan taamangan no saanan ang maisubli dagiti natakaw kanya. Awan nakakita ka dagiti agtatakaw aya. Adda ka no nakangagiti pukaw mo iti dayjay aparbangon. Adda ngam awan mat agtestigo, tatang. Day talaang agpaisaw. Mariknakit kasla saan nga interesado at tumulong dagiti kalugaran tayo, tatang. Aging ka siguro itaakit na sakit tinakam daking ka. Wana, ngam kasanungay no adadakis anapasama kanya. Nangagdati pukaw ko, ngam awan mat nga rod aksyon nga inaramid da. Kasano kumaatulungan da ka, kat apaan mo't ida. Pag nakmam da ita napasamak anak ko, madi ti sobraan na istrikto. Madi ti makiap-apa iti karuba, tanudumteng ti kakastoy agundaway. Isuda ti at ada makatulong ken ka. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na singpet kan man nakaawat akaaruba. Laglagi pan tayo kumaakanayon. Nga adu agulo kan riribok ti maliklikan, no nasaya at ti panakilangan tayo kadagiti kaaruba tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya timbaga ni Manang Elisa kada kayo, nanang. Nangag kung agsarsarita kayo itay nariinga. Agawid kanumutan dito'y Pilipinas. Ay no, kaano ti panagawid na, nanang? Inton umay alawas ti flight na. Na, aping ito lang nga ibagana. At dapay matkit di oras makapagdalos tayo pa'y dito'y balay na. Anya ti plano na, agbakasyon laang, no? Awan pa'y nadakamat na. Basta tinaibaga na laang kat agawid ka no. Ibagam man kidikin ni baka mo, tagdalos tayo iti aglawlaw. Nakaturog pa lang ti manugang yun, nanang. Ay nawaw, anyat orasan. Tumulong tulatan nga agdalos no makariing. Napuyat ngamin ang nagbuy-buya iti TV ko eh.
Dahito ti pasaraboy ho, nanang. Ay nawaw, anya dahito Elisa anak ko. Nagadumutan. Bag, chocolate, kanda dumapay, nanang. Ay na, agyaman aklaunay anak ko. Magustuak daytoy abag. Ay, imported dayta, nanang. Adamot lang ang imported abag ka. Ay, sigurado nga umapal dagiti ko kumarek no makita da daytaw. Nanang, di yung man pagpaspasikat dayta na. Apay ki din na saan? Kaginatang mumat daytoy para kanya kanakaw. Wen ang madino ipaspasikat yung nanang. Be humble lata, nanang. Ala, wanan nukas tatikayat mo. Daytoy mo ti pasarabo da arman kan ipagmika. Daytoy mo ti para kadagiti kaanaka. Ta kayong timangtid kadakwada no makaring da nanang. Aginanaak man pay. Chocolate para ken ka, friend. Ay na wow, agyaman aklaunay, friend. Mairano, dakmat to iti pagbamban ka. Tunggal ag bakasyon ka, kat adda ka nain pasarabok. Siyempre, gayam ka, ken sikat itimulong kanyak, iso anak ka, bruda. Kano nga agsubli ka iti abroad nga eh. Manungal daw ti bakasyon mo. Ay, sana kung agsubli ijay, friend. Ha? Ti kaya mo sa wen? Ag for good ka mo dito Pilipinas. Wen, friend. Adamutin balay ko, kan ada urnong ko apang rugyak ditoy. Dakkel nga agpayso ti sweldo ijay balasiw taaw. Nga narigat mo ti agtrabaho ijay. Sakit istrikto ti boss ko ijay. Sa bagay, awan pa'y mo't pamilyam. Ay, gasat kun sa ti agbaak, friend. Sika talaga. Nadakwartam, di ag negosyo kakit din, friend. Nutulungan nak di ipadas kumay. Kasi iti sigod nga aramiden ta, ah. Nagyaman naklaunay, friend. Awanan makunakken ka. Talaga ama pang namnamaan ka, sipod pa'y idi. Anya ti plano ni Manang Elisa, Arman Lakay? Anya plano di kaya't maasawan bakit? Kaano nga ang subli ijay abroad? Day talag, ti saan ko sigurado. Ay nawaw, kabsat mo day jay, ngam kastakit din ti isungbat mo kanya. Talaga saan ko nga amo no anya ti plano na. Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Saludsudom tuman ni Nanang, amangan ket di mat no ag for good dito Pilipinas, ket saan na lang nga imbagbaga kadata. Ket, anya kumaita no ag for good dito Pilipinas, bakit? No ag for good, di ag naeden dito'y balay na. Amangan no papanawan na tayon. Saan mo't lang ang mabalin ah? Abay ko maapapanawan na tayo, ket addamot na itulong tayo. Ken maisabay, dakkel ti balay ni Manang Elisa. Nadakamat ka din ni Manang Elisa no kaano nga agsubli di abroad, nanang? Tinaibaga na kanya kat saan kanumutan ng agsubli jay. Ay naw, abay ka no? Ag for good kanumutan. Di agna dito'y balay na, nanang. Kapilitan awan mo't daduma papanan na. Amangan mo saan tayon to akomportable, nanang. Awan maaramid tayo no kayat ni Manang mo ti ag for good. Saan mo't amabalen nga ibaon tayo ijay abroad? No awan ti plano na nga agsubli ijay. Sigurado nga adu ti agbaliw, no dito'y ti pagnaudan na, nanang. Arman, pagtrab-trabahuam maya. Ha? Pagtrab-trabahuam, kunak. Makabulan kun dito'y balay nga diyak pa'y nakita, nagtrabaho kayo kan bakit mo? Kuha, manang. Awan pa'y nga rod. Anya? Pangalalaan nyo nga itigas gastusin nyo. Ti allowance nga itid mo kan nanang. Ni, sana may parbang tikas ta Masapol nga agtrabaho kayo latta. Awan mo't nga rod mabalin na pagtrabahuan, manang. Ay kat agbiro kayo San mo ta mabalin nga agtamtambay kayo lang dito'y balay? Kasano may paayo dagiti masapsapol ti anak yo, no kasta lang ti aramiden nyo. Agbiro kami to iti pagtrabahuan mi, manang. Rumbang lang sino tinamnamaan nyo, mang palamot ka da kayo ngay? Siyak manan? Uminom ta pa iti Jones, friend. Ay, agyaman naklaunay, friend. Nakasarita gaya mo tekin ko ka iti pwesto nga abangam kuma.
Anit baga na nga eh. No kayat mo ka no, kat mabaling nga abangan ti dwa ka pwesto dyan. Ay, wan kumatap no nalawlawa. Itad ko ti contact number na, tas ikaw mo ti makisarita kan kuha na. Ay, wan man, friend. Ay, agyaman naklaunay. Ano? Nan ano ka yan? Ha? Apay ka di. Itay pa'y amakadlawa. Kasla problemado ka launay mo. Masiksikuran nga rod iti makitkitak, friend. Anya day ta makitkitam aya. Saan ba't nga min nga trabaho dagiti kabalay ko? Ha? Kat no sigod mo nakastada. Di na panunuto na balay ko ti pagnanaudanda. Kasarita mi da friend. Ibagang nagtrabaho da mo. Sala mabalin at doon kan donyada iti balay mo. Naimbaglaang ta nakariing ka na nakaw. Apay ka din, nanang. Mabalinti dumawat iti kwarta, anakaw. Apay, anan mo niyo ti kwarta? Pagbayad ko iti kuryente, danom ken wifi. Agraman day ta abanag. Siya pa'y gayam ti urayan niyo amang bayad. Awan mo nga ro trabaho ti kapsat mo. Kasta lang nga rodan, nanang. Ay, kwa anak ko, pasensya kan si kalaang mo ti amok amaasit ga. Tumulong kayo kumamot iti gastos dito'y balay, San mo't ang mabalin na tong palbyag kat siyak timang palamot iti intero a pamilya tayo. Ay, ano sam ka di anak ko? Singgilak pa'y laang. Awan pa'y asawak. Ngamiti kasto yung mapaspasamak. Panagrik na kat may sa dosenan ti anak ko. Narabyan ka mat, manang. Ay nawaw, kasla saan ka na irwam mo't? Narabya na ka, taado, ti trabaho. Anya tinsangput mo amasida, manang. Agraman sida, saan kayo ang nagluto? Yura-yu pa'y laang kanyak. Awan mo't nga rod mailuto, manang. Ay, makapaasar ti kasta. Siyakla ka na yun ti gasgastos. Anya nga rod ti maaramidan, mikat si ka nga rod ti adda kwartana. Ay na, pangaasiyo. Nabambanog lang nga rodon ti bagik. Mabanog pa'y manan ti panunot ko. Ano nga min ayan, wag trabaho kayo mutkin ni bakit mo. Ipaaw-awir yu pa ilaang kan nanang dagiti ubeng. Nagadungayin sawang mo. Adda wan na awan laang mo ti sungbat ti sa ludsod ko. Kasapulak ti assistant, ipagmika. Anyat kayat mo asawan manang Elisa? No kayat mo, ke si kakumati tang danak. Ay, pasensya kan, ngam sa anak mo't ama katrabaho. Ay nawaw, apay asan? Amumot nga adda anak ko nga uawirak. Mabalin mo't nga ipaaw-awir mo pa ilaang idakin nanang. Ay, saan amabalin Oh, anya nga ruti plano yu iti kabsat ko? Asino tinamnamaan nyo, ang palamot kada kayo? Siya? Ni, awan mo't imbagami akas na. Awan yung bagayo, ngam isumot ti mapaspasamak. Makauma, tasyak laang mo ti agtrab-trabaho para iti daytoy a pamilya. Agong unget ni manang mo. Apay ka no? Sa anak lang ay manugot iti kayat na agtrabaho aken kwa na. Nagadun nga ibagbaga na. Pagtrabahuam ka no, aya. Aramiden na kanu nga assistant na. Nagun kalat takuman, Saan amabalin lakay? Tapno at damot pagtrabahuam, Hay, saan man asyak ti ibabaon mo agtrabaho si ka Arman? Sika ti lalaki, iso arumbang laeng asika tagtrabaho. Ni mga nang Elisa mo't ngamin. Kaslay birbirok na ti pag-aapahan tayo. Ngarud na. Idi nagawid, awanin. Saan akong akomportable iti dayto abalay. May mayat pa'y tibiyag tayo idi adda pa'y ni manang mo ijay balasiw tao. Ape akas taman ng titsuraang Frenny. Lumuslos siyang kamatan. Kasano mo nga men, agkonsumisyonen da tao iti kastoy a mapaspasamak. Dagiti manin kabalay mo, ti makagapo? Wan, prene, di da mo nga min makarik na. Singgilak pa'y laang, ngam iti pa nagriknak kat may sa dosenan ti anak ko. Ibagam tatulungan da kay ti gastos. Di da mo nga rugay at trabaho. Day talaang mo tagsiksik ka, will ter aramidin day di balay. Kat, kasano nga rudan day tangay? Diyak amo, friend. Adan sa pagtalawa ka di na oras.
Libre lang arudan, ti panagnanaid day, ti balay mo. Konsumisyon pa, ti ipaidakan ka. Anya ti kasta? Panag ko ng friend, gusto lang ka din, no pagpanawak lang ang ida. Ayun atap nagsalukag damot, friend. Naglalaingan da ngay, no si kaamin taggastos. Uray kabsat mo, no sadot mat. Ay na! Mauma ka talaga! Panagkunakit na saysaya at no agsubli kayo iti family house tayo nanang. Anyat ko na, Elisa. Iti family house tayo pailaang ti pagnaidan nyo nanang. Iti anya aga po magkadaanan day di abalay. Masiksikura na ko nanang. Siyak mo't amin ang gastos dito'y banay. Wen tasi kangarod ti adda kwarta na. Day tati jak kayat kat. Tao akmet ama bambannog nanang. Awan pa'y anak kong gamne. Inal daw mata nga agkon-konsumisyon na tao. Itan niya aga po apapanahon na kami. Kadakkel mo't tinaitulong mikin katap no may patakder dahito abalay. Wan, dakal nga agpaiso tinaitulong yo. Ang manumot atawan asyak tinangpakpakan kada kayo. Quits day jaya na. Ay saan? Di na kami mapapanaw iti dahito abalay. Anya? Apay ngay, awan matun signal ti wifi, arman lakay. Huwag nga rod, sa anak mo na makabuya. Mapan mo man kit di kitaan, amangan no adda na ko ti ijay. Ay nawaw, anyat amok ti tangay. Mapan mo la kitaan kunak, no internet connection ko na namatun. Itaman lang ang napasamak ti gastoy. Wan nga rod, napigsamot asigod ti signal day ta wifi kat. Amangan mo't no sana nagbayad ni Manang Elisa. Iti anya aga po adi na binayadan. Kasaritak tuman tayo dyan tao. Ti kaya't nangamin kat pumanaw tayo iti dahito abalay. Sigurado nga aramidon na dayta. Tapno mapapanaw da tao. Una yun ni manang mo, managing bubukod. Awanin signal ti wifi tayo, Manang. Talaga nga awanin. Ay nawaw. Apay nga awanan, saan mo abinayadan? Da kayo mo ti makaamong agbayad ah? Anya? Nagsasaw ka? Kasala di ka gusto usara. Alangan mo't asyak amin. Libre lang nga rodon ti panagnaed yun dito'y balay ko. Anya? Nauma akon, Arman. Nabayagan nga agan anusak. Anong aging gaita? Awan mo't makita kapag baliwan nyo. Agpapada kayo asadot. Ultimo maisaang dito'y balay, siyak pa iti urayan nyo agumatang. Ay nawaw, nagdiretso lang tamat ni manang mo iti silad na. Huwag nga rod. Saan nga tao mabisinday dyan? Amangan mo't nunanganan itirwar. Managing buboko da kabsat. Awan pa'y bibiyang namat nunanganan ti kabalay na wano saan. Bimak nang lang, timangsit mutan. Ngarod di na pa'y amumot ti mangiranod. Huwag nga rod. Manula ang matilitsyon manok ngay. Baryala ang ginkuha na day jay. Ngam di na pa'y maaramid ti gumatang man. Managing bubukod ka mo, Elisa. Bigbigat nanang. Awan ka asim iti kabalay mo. Di ka masyan kadag iti kakaanakam. Abay ka di ayan nanang. Nagadulakit din ibagbagayo. Anyat kayat asawan ti inaramid mo idirabi Dayjay ka de? Nabambannog ang iti trabaho. Iso ang nagdiretso ak ang naturo. Ada parikot nanang. Dikit di ko nam. Nang restaurant ka, tadi mo kayat mairanod kami itinagbanugam. Mano atawan mo na nairanod kayo nanang. Tijak pa'y kayat kada kayo. Konsintin nyo mo ti kinasadot ti kabsat ko kan ti asawa na. Nukas ka mo lang. Pumanaw kami langan dito. Nanang, mano atawan mo't anagan anusak. Mano atawan asyak tinangpalpalamot kada kayo. Saan kay kumamot nga agbalin one-sided, Awan makan, awan masida, awan wifi, awan matami nun. Aganos tayo bakit? Manyay nga rod, kat pinapanaw da tayo mat. Agtrabaho kan Arman, kaasyam dagiti putot mo. Siyak lang? Ay nawaw, asino nga iti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ta adunga. Ang damot ni Nanang, isupay lang ati mga awir kadagiti anak ta. Kasarita mga rod Wen, kasaritak to tagtrabaho ta dua. Una, day talagayam. Kabailak magkatiag trabaho no tutuusin.
Pimanaw kayo matgayaman iti balay ni Elisa, Nana Seni. Wen, idi pa'y napanalawas. Imot ngamin, day di agayim mo. Ay nawa, ni Elisa pa iti dakas ita. Pudno mo. Apay, ikalintagam, tikas di nga aramid tigayim mo. Ay nanana, nakita no kasanuda kayong isakit ti anak yu agayim ko. Nasayaat nga raw apapanawan na kamay. Ha? Maiparbang nga imutan na kamay. Pinapanaw da kayo, gaputa diyo amo ti tumulong nana. Ura sino mat Talagang agkonsumisyon. No day talagang agsiksik kawil, agil-ilad, kan agbuybuya ti obraan ti kabalay na. Anya? Pagtrabahuan nyo darman kan ti manugang nyo, nana. Madimot no tila ang may nga anak yu, tinamnamaan nyo amang biyag iti entero a pamilyayo. Masapul nga titinulong kayo. Iti kastakit saan mat akaasi ti gayem ko, nana. Da kayo pelang ti makam mo kadagiti apuyo, nanang. Agtrabaho ka kaday, Arman. Wen, at da pa kitang danan mikan bakit ko. Mala, agrubat kayo nga rudan, tapno saan kayo amaladaw. Mangiprito kay latan iti itlog dita. Wen, siya kun ti makam mo. Agtrabaho kay kitday tanay, danda ni maibusin ti bagas. Awan manun ti maigatang. Agrubatan, Arman. Anyat orasan. Nanang, agrubot kami. Mala, agan-anad kayaw. Si kamo gayam dayta, Arman. Apay ka di, manang. Nagkapwam mo? Napan ko inala titang dan mikan tata Elmer. Gusto no makitangdan kayo. Wen tawan mo ton maigatang iti bagas. Naimbag mo't tanapanunot yu ti kasta. Masapul nga aggagat tayo, tapno at dalamutin tayo. Wen, manang. Sumrik ka pa'y, tadaitid ko ken ka. Anya day ta, manang. Groceries, sabon, ken kapkape. Ne, saanan, manang? Nakababayin matken ka. Tapno saan nga isupay agatangan nyo Nakababain, manang. Sumrik ka kiti. Ado ti kapit ditoy. Agyaman ak, manang. Ay na, agyaman akmet na nakapagpanunot ka ading ko. Kat makit-kita kon, agtrab-trabaho kayon, iti asawam. Kamaudyanan na, nakaamiris kayo mutlaangan, ading ko. Ay, nawaw! Di tao amang namnama iti tulong ti sabali, awan progreso iti biyag na. Laglagi tayo atunggal tao, kat ada responsibilidad na nga agsapol iti bukod na apagbiyagan. Iti kasta, mapasaya at na ti biyag na, agraman ti pamilya na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.